Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Pulis asintado! Beno, gagayam kirabsat na imbag nga bigat tayamin nga sa ngapada. Bigat iti Sabado. Unang aldaw iti bulan ti primero, All Saints Day. Gagayam kirabsat, piyesta dagiti minatay. Kami aro disang baymanen kada kayo ti programa tayo. Pulis asintado, pakiinumanan tayo. Kadagiti kamkaming ti nailian nga pulisya dito'y probinsya tayo Ilocos Norte nga naka-schedule nga ma-interview iti daytoy nga aldaw iti Sabado. Kasay na kunak Nobyembre 1. Unang aldaw iti bulan ti Nobyembre, piyesta opisyal, ken kasameten piyesta dagiti minatay. Anyaman ti raramidan nyo kada ito gundaway, alaket kablaawan da kayo ti naimbag nga bigat, naimbag nga oras, kada iti aday ti balasi taaw. At ti arot ti anaken gayam yo, timonyo ti dati programa ni Ronald Domingo, iti biyang ti masa control ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan, ken dati nga programa ket idandano kada tayo, iti biyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office, babaen ti Panadoolo ni Police Colonel Jomar Labiano. Mararamat dagiti pasilidades iti estasyon tayo, tami kasakit maipakamo, maiwaragawag dagiti plans and programs, activities ken dadumapay kadagiti nagdudumang estasyon ti pulisya dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. Do dami digitay konsensyo, mabalin nyo lang yung idanon digita. Mabenti kayo pa nag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Intero din na rugyanan iti makainuman kadagiti naka-schedule iti daytoy nga aldaw ti Sabado. Okay, intay itibiyang ti Second Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company wenno Second PMFC gagayem ken kabsata ti makainuman tayo tatakit ti Deputy Force Commander da ani Police Captain Rudy James Hakalne. Benmet ti Panidoolo ni Police Major Fernando Fernandez Jr. iso ti Force Commander da. Okay, umuna ti amin sir. Tayman pangablao mo kadu sa amin nga agdingdingeg ken agbubuya ti programa tayo. Itatang kanito sir. Yes sir. Naimbag pangaldaw tayo amin na po nang nangruna ti agdingdingag kada ito nga programa ken kablawa man dati nagagat nga provincial director tayo ni Police Colonel Jomar Labiano ken dati acting force commander mi nga ni Police Major Fernando Fernandez di 2nd Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company. Naimbag nga pangaldaw tayo amin na po. Yes sir. Okay sir, ano tatali kitay pagkakumikuman iti opisina tayo sir? Yes sir, mo tayo matatang iso ti pista ti minatay. Naka maximum deployment kami sir. Ito buong second district iti Ilocos Norte nang nangruna dito yan ti Campo Santo sir. Ken datoy tumba-tumba madamdama dito paway. Okay, so may sakay kadagiti
na-assignan nga mangipaay iti Linak Ornos Kental na detoy agduang aldaw nga Tumba Festival iti iliti Paway, sir. Yes, sir. Nakasagana kami mo, sir, nga dito company may nga dito Sigan Ilocos Norte Mobile Force Company nga adalat ti ma-augment kanya mi nga sang apulong nga personnel dito iliti Paway, and then the same time, Sir Ronald, madamdama mapang kami agbike dito Paway for support dito tropa tayo nga may deploy madamdama dyan, sir. Apay nga agbisikleta kayo, sir? Yes, sir. Dati programa kami niti Ilocos Norte Second Mobile Force Company nga dati bike Sorero. So data makikita yo dito po nagviral dito social media nga digito pulis nga nakabisikleta ket da kami apo digiyay digito kamang iti Second Ilocos Norte Mobile Force Company nga agal-ala iti basura no da malablabsan tayo dito ikit kalsada, Sir Ronald, sir. Yes, sir. Okay. So mano digito personnel tayo met, sir, nga nakabisikleta tata nga tumulong para iti pan nakaiwardas iti Linak Ornos Kental na iti iliti Paway, sir. Yes, sir. May isang atimlat ta, sir, ti agbabike, sir, no. So manong personnel na ko sir? 7 to 8, sir. 7 to 8, yes, sir. Yes, sir. So nakabisikleta kay amin, sir? Yes, sir. So kada ito lang sentro ti Paway iti pag patrola nyo when no buong Paway no ka, sir? Yes, sir. Dati, sir, nga pinagbisikleta mi, sir. Ang lang dito yung Paway, sir, nung sir tada programa na dyan, Paway lang, sir, iti pagbisikleta kami, maramdaman, sir. So daily mo data, sir, nga bisikleta kami. Dati programa kami nga bike Sorero. So daily data, sir, within second district, sir. Yes, sir. So kada ito'y panagbisikleta yung sa sir, so adami digitay tugot-tugot tayo, sir, nga digitay mabalin nga pagalaan ti basura ay digitay makita tayo nga plastic kuno basura ko na tayo, so iragbin tayo meten, sir. Yes, sir. No damalabsan dita, sir, may alamat din, sir. So digitoy basura tata, sir, no ka nga maupkon tayo, maornong tayo pag ipanan tayo no ka, sir. At mapandiay kampo mi, sir, ta segregate mi digitoy bottled kada plastic, sir. Tano no kasta, sir, kat no may dispose, sir, mausar tayo pa nga pang supplemental digitoy programa tayo nga sa bali, sir. Mabalin pa nga digitoy pang decoration ko nam tata, sir, possible, sir. When mga deti programa mi, sir, ado pa nga programa ti Second PMFC, sir, deti pangkabuhayan ni Manong Pulis, sir. Tuloy-tuloy na tayo diyan, sir. When, sir, okay, lakit napintas launay dito yung programa inrubwat iti biyang ti Second PMFC dito Bike Sorero. So iti pag-amoy, sir, awon pa dito kasla nangadaptar ko nga other units ti PNP iti Ilocos Norte, sir. Da kami pa lang, sir, nga Second PMFC, sir, iti nang rogrogyanan data, sir, nga idadolwan ni Police Major Fernandez, the acting force commander, sir. When apay nga tanga nga ma-impluwensyaan digit dadto mga stasyon ti pulisya, sir, ket nagpintas dito yung programa ta makatulong iti pan nakasalaknib iti aglawlaw, sir. Yes, sir, nakapimpintas law na dati, sir. Bike Sorero, maalam ta basura na malabsan mo, and then the same time makakandak ka pa iti police presence, strong police presence along National Highway. Tapno marik na iti constituents tayo within second district nga dati police lata dita nga anlang nga yung motor, ang lang yung nakalugan ti patrol, no di kat nakabisikleta, and then the same time no da malabsan mo nga basura, mabalin mo nga alain ta mausart mo to pa dia in the future. Dati sa bali pa nga programa iti kapulisan. Okay, sir. So duangal daw diti Tumba Festival dita iliti Paway, so 2 days met dito deployment tayo dito, sir. Yes, sir. Okay. Alakit sigurado ta into no malmalim ket talagang adu digitay tattao iti iliti Paway ta dito ket only in Paway kunada dito Tumba Festival. Kada ito met naisayangkat nga programa ti probinsya idi Rabi, sir. Ito'y Iloca na parade ko na sa dito area festival. So nakipagpaset kayo, met, sir?
Awan sir ta sakop ti first district mo dito. So di tamat first district ti nagsagana sir. Yes sir. Okay. Okay, sir iti sabali nga bangir, malaksid kada ito itata panakayugmentyo dito'y paway, itatakin into na aldaw. Pwede kitay pakakumikuman iti opisina tayo, although ko na tayo sir, adulat trabaho ti pulis sir. Yes sir, no tata sir nga holiday sir ket naka maximum kuha kami tata sir, maximum deployment nang rura di kito enti Campo Santo sir. Ken di kito strong police presence tayo sir dito along National Highway ken di kito protect box tayo sir mo tayo mat nga dito Ilocos Norte ket 11 ti protect box may nga ingana batak ay ingana badok. So, adat talata po, di kita kapulisan tayo, naka-intact na dito to ensure the public safety and orderliness and smooth flow of traffic. So, ti ubobrahan data, di kita naka-protect back, sir. Well, sir. So, kumusta di kita protect box tayo, sir? Awamit lang ti kasla makitang problema kada gito eh. Awan mat sir ti makita tayo nga problema sir ta di kito man naka-establish na di kito protect box tayo ket within the vicinity di kito ay lugar nga ado ti tattao na sir hindi kito daduma sir boundaries mo ti ayanda sir so napintas law na yung police presence di kito naka-duty ti protect box sir. Di ba di kito naka-isang ratan na di kito sir ket tapni kasakit ada digitay bisbisita ganggan na kun tayo nga saan nga familiar iti pagturungan diti probinsya ti Ilocos Norte ket isu ti mabalin nga pagpaasistaran daw no pagdamagan da kadigitay papananda sir dito'y probinsya tayo. Yes sir, kita duty protect box tayo sir ket 24/7 di kita sir. Nga siriring, nga urirabi ket no daman iti patulong kanya daw. Naka-alerto di kita tropa tayo sir nga naka-duty ti protect box sir. Alakit mano amin dagiti sir dito protect box tayo? Bali 11 dam amin sir nga protect box tayo within 2nd district sir. Sir, bali halos ison sa aming ili dito 2nd district ket adda diti protect box tayo sir. Yes sir. Alakit atay ko na tayo dakkel iti maitulong na daytoy protect box tata kadagiti na dumaduma nga ili iti probinsya ti Ilocos Norte tapno sakit ada iti mabalin nga pagpatulungan dagitay kakailyan tayo especially kadigitay taga Sabali a lugar. Pero gagayem karabsat agsubli kami toman kani Police Captain Rudy James Sacalne ti Deputy Force Commander iti biang ti 2nd Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company kalpasan kadagiti sumagmana na pamalagit manipod ti technical studio tayo. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police asintado! RPN Radio Philippines Network Radio Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time sa 10:06 nga minutos kalpasan ti oras de las 11. Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ronalda Cabrera, taga Zone 5, Banguet, Abra. Madalas sumasakit ang aking likod at dibdib kahit meron naman akong iniinom ng mga gamot galing sa aking doktor.
Wala pa rin siyang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1, gumaan ang aking pakiramdam sa loob lamang ng 2 linggong pag-inom ko ng iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1. Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na organic silica na nakakatulong sa may alopecia o hair loss at nagpapaganda sa ating balat. iCure Capsule 750mg. Mabibili sa pharmacy, grocery at Shopee. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Magandang araw, taga-Bra po ako. I-share ko lang sa inyo ang aking karanasan. Siguro dahil may edad na ako sa ngayon, medyo mahina na rin ako kay Mrs. Mula nang gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21-in-1 at Doc Herbal Capsule, lumakas ako kay Mrs. Kaya subukan niyo ang Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:20. Police asintado. Dagiti kapulisan, anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined, tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan, dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, manggigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN DZRL Radio Ronda, Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police asintado!
Beno, tuloy-tuloy ti programa tayo, Pulis Asintado. Ket intay nga ro di tuloy ti programa tayo, babay ni tintay panakinuman. Ken ni Police Captain Rudy James Hakalne, ti Deputy Force Commander, ti 2nd Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company, babay met ti panidolo, ni Police Major Fernando Fernandez Jr., Force Commander na. Okay sir, may saman pa kadi kitay nakasaludsuden ket kumusta di kitay aga tultuloy nga pangkabuhayan program tayo itibiyang ti 2nd PMFC sir. Yes sir, dati pangkabuhayan ni Manong Police sir ket tuloy-tuloy dati sir nga programa iti 2nd INPMFC. Nakaedad mo ten ti duwang baboy sir dito Santo Niño Nueva Era nga pangganakan da sir ken dito nagrebkan Batak. Ken ay nagrebkan Badok. Ken dati Patuhan sir ket nakaitad kami ti Liman dito Kakapyan Marcos, Solsona, Pinili ken dito Malaturod Badok sir. Dati sir ket weekly nga paspasyaran iti tropa tayo sir. Ken weekly met nga continuous supply iti feeds da sir. Okay. So, amo tayo sir nga dati dito nabayagi dito ka programa iti biyang ti 2nd PMFC. So, dagitoy dinakamat nyo sir. Dagitoy ti kaudyan nga nagbalin nga beneficiaryo tayo sir. Yes sir. So, ti kaudyan nga beneficiaryo sir. Okay. So, baboy, duwa nga baboy, tinaytid ti Santo Niño ken nagrebkan Badok. Yes sir. So, dakay mismo ti mangi baklay DJ kanenda sir, malaksid laing kadigitay pato. Sir, no digitay kanenda sir ket da kami mismo sir ti mangitulod kanya dati kanenda sir weekly. Weekly. Pati digitay pato sir, da kami mismo sir tanong makita tayo no nasyat da malang no improvement ano the progression na sir. Ano no kasta ket may ayo kami mat nga kapolisan nga yes, sir. magakita nga uy, magayam dati pato tayo. Nagagad sa sir. So, awanti problema, di kitay agtaraken. No kanin ti mapagsarita, kanenda ko na tayo. Kompleto, ti maipapaay kadakwada. Detay lang ubraenda, detay mangipan, syempre, mangdalos, di pagyananda. Isulaing ti ubraenda, sir. Yes, sir. So, dahil dyan numabalin to nga rod nga, sir, for example, ano nga digiti baboy sir, digitay pangganakan digitoy wenno daytay patining, daytay no mabaling ilakong ket ilakudan. Pangganakan digitoy sir, tano mapaado da. No mapaanak da ko nakuma, mabalin tayo manan nga ited ti sabaling beneficiary. Digitay Puris of the Poor or digitay surrenders tayo nga CTG sir. When sir, so at no mapaganak dan anat ko ka nagtaraken no ka sir. Bagi na mismo sir jay inanukan. Yes sir. So dagi jay numanot anak na isot ti i-dispose yon. Yes sir, maited manan digiti sa baling beneficiaries tayo. So into no mapaganak naman maminsanen kukanan to aminen janak nan wenno kasla alain tay tumanen then ited tay man ti sabalin sir. Depende sir di pagsasaritaan no mamin ano na nga mapaanak tapos no tuloy-tuloy na lata mabalin tayo sir nga maipaay kanya na datan sir nga kas reward nanton sir. Nalakat na ka pinpintas launay dito nga programa. So dito nga rod patuhan tayo sir kasano met ti pan naka i-dispose na sir taamo tayo dito pato ket nalaing agitlog ado awen no magasatan na ket mapesaan na pay amin sir. Yes sir, kasi mo lang sir, program media di baboy sir, kasi mo lang pato sir. Ngam dati pato gamin sir ket makita tayo nga ado almost every 3 months nga gana di kito no mapado na lagi di sir, mabalin tayo man nga agalan ta i-dispose sa bali. Ited tayo man ti sa baling benepisyo tayo. So digitoy maipapaayan iti kastoy nga tulong ko na tayo panagtaraken. So most likely digitay poorest to the poor when digitay ko lang iti sir nga dagitay revel returnees when digitay CTG so that maikan digitoy sir. Yes sir, digitay poorest of the poor kan digitay nag-withdraw CTJ o surrender kung natay latan nga iso ti may tulong daw as membro iti government tapno no kasta mariknada iti
gobyerno tayo kundi kapulisan tayo, sir. Wen sir, alakat na kapinpintas dahil ito nga pangrugyan, di kita'y kaabsat nga dati nga yaw-awan iti kwada landas da ko na tayo man. Kahit na panunod da iti agsubli iti salinong iti gobyerno tayo. So, dahito nga kabayagnan sir, digidi imununan. So, awmet lang tinagbalin nga problema sir, kadigidi imununan nga beneficiary. Sita po sir, kat awmet ti nagbalin nga problema, no di kat napaaduda pa ikit din sir. Kasla, dati kakapyan sir, kat adu na nalaing agtaragan sir, so dahil napaadu na sir. So, da kami nga kapulisan nga dito sigang PMFC sir, mainganyo ka mat sir, kita nga dati nga tao kat nakasta sir na nalaing mangtarakan. Alerto, talagang alerto iti gargaraw na. Okay, asad ka dito'y dito'y pangkabuhayan tayo sir, dito'y patuhan, ken dito'y pig dispersal ko na tayo, anapay di kita'y dadumapay sir nga maipapaay ka dito'y kakabsat tayo, ken no anapay di kita'y agda mga programa tayo sir. Yes sir, dati dililawas na lang sir nang ikuha kami iti silid aklatan ni Manong Polis dito second PMFC tapno no kasta sir han ka nga may stagnant data knowledge mo. Manay-nayunan tapno no kasta dati disiplina kas officer and co-worker mo latan ma-encourage mo pa di kita constituents mo or di kita kakadon dito second PMFC tanong no kasagat no onto brada mabalindag basa-basa lata dito kampo misa. So dito silid aklatan, imbes nga dito maburing da, mapandalaingin ka dito. So adda dito met kasla mini library ala na pagkapomet digiti ko sir digitay materials so digitay reading materials ko na tayo man sir. Yes sir, ni dadalwan ni Force Commander mi sir ni Police Major Fernandez ta mahilig nga agbabasa sir. So display na diyan sir maming libro so dahil no sino ti mangayat nga agbasa tanong may nayunan ta knowledge mo. Mabalin lata sir open kaysa buy-buya ka lata di nagti-actual cellphone ko lang sir. Kung nagbasa ka nga ta dita or 2 hours lang ti may saldo nga pinagbasan dita. At least ang kamayaw-awan manayunan dayjay kaalamam. Sir kasi ti programa ni Police Major Fernandez. Bueno, alakat nakapinpintas man dito nga napanunutan yun ta. Adaman dito aside ka dito bike surero, adaman dito silid aklatanen nga pagtambayan digitay miyembro yu sir nga imbes nga dito ko na yung dito ay MML dito wenno analan ditan akit na say atin dito ay mapan agbasa-basa kada ito mini library tayo. Alakit nakapinpintas ka ano pa gayam dito sir ta every month nga may interview da kayo ngem kada tilaing tatanga na idasar wenno na namuwak sir nga dagayong kastimanen dati lang alawa sir nga naidasar dati mini library miti kampo misa. So adu digitay mabalin nga digitay inisyatibo iti second PMFC tayo ko na tayo alakit barbaring adda digitay maimpluwensyaan ala ito dito pa iti may saka digitay rason no apay nga napadayawan iti departamento tayo itay kalabes ken kasapay ni First Commander yu sir. Yes sir. Alakit napintas laon unay dito aside ka dito sir digitoy napipintas nga programa digitay dinakamatyo di ba dapat digitay programa yu idi nga digitay kun natay digitay pailaw ken kastamet ten digitay pabahay ken palikuran kung kunatay idi ko sir kumusta ka digito yan sir? Yes sir, dati nga programa sir kat no siyempre no sa bali ti PNP dayo sir kada sabali met sa sabali mga programa sir. So dati nga napasama kidi sir or amumit sir di mo maiki dito kat kasta idi. Tuloy-tuloy mo day sir. Siyempre di ko na ako no sa bali ti programa iti nakatugot ta. So mati sorsorotong mitata sir. Hindi ay nga napaay idi as in dapat latama sir. Di ba digitay pay adu pa digitay pay tarakin yung akalding kada karneron sa sir. Makikita digitay IT page no kwa nakapinpidas digitay nga pagtuladan sir. Yes sir. Or di kan bumi sir adu ti kalding media sir tanon no kastaget
dati mangan di kiti root medya kang pumisa tabantay nga rodya misa. Bueno sir, no, may tay giant di ni Apo Rodelio Santos, ito umamayik mo IJED, isat Force Commander IJED. Yes sir. Ado ti taragang medya sir. Jay kang pumisa. Lawan sir ket dagita laing digitay ket ka saludsod ni ti kabibiyangan nyo no adri gitay mainayon nyo kadi gitay napagsaritaan tayo ket nakaited man ni ti nananay nga adal informasyon iti publiko sir. Digiti kailyan tayo sir kan digiti isang sangaili nga adat toy tata Ilocos Norte. Amo tayo met nga pista minatay tata sir. Manumabalbalin kat follow the safety protocols and cemetery regulation nang rona dati prohibited items tayo sir. No, prohibited items nga una dati kiti sharp objects and alcohol ken di kiti sound system. So ada kami toy nga kapulisan ito second Ilocos Norte Police Mobile Force Company nga na no da problema mabalinda kami nga itap lang dita po within second district. So dahil lang sir naimbag nga pangaldaw mo sir. Okay, alamin kagayang kabsat dahil ti nagpatingganen ti panakinuman tayo kini Police Captain Rudy James Sacalnet, ti Deputy Force Commander iti biyang ti 2nd Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company, pabenmet ti panidoolo ni Police Major Fernando Fernandez Jr. Akasa Force Commander da. Pero kagayam kanabsat, aga subli kami to, kalpasan kanigit sa magmanapang malagip, manipod ti technical studio tayo. Police asintado! Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police asintado! RPN Radio Philippines Network. Radio Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:34. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric makabloom sa charm. Walang amoy gulo kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa lumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 19-in-1. Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Yamanak iti Doc Herbal Coffee 19-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold ta nakatulong daytoy ng pababa iti sugar ko. Ita sa anin nga agkulayaw dagiti matakga po iti nangato nga sugar iti dara. Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na Q10 coenzyme na makakatulong pagandahin ang ating puso. Samahan ng proper diet at exercise. iCure Capsule 750mg mabibili sa pharmacy, Shopee at Lazada. RPN Radio Philippines Network. Radio Ronda DZRL Batak. Member,
Pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:36. Polis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Ilocano kayo, sir? Babayan ka dagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Pulis asintado! Pero kagayam karabsa, tuloy-tuloy ti programa tayo. Pulis asintado, alas 11:38. Ket balbaliw ngayon kami kumablaaw kada kayo iti daytoy nga aldaw iti Sabado, Nobyembre 1, piyesta dagiti minatay. Kablaon tayo man dagiti viewers tayo ditoy second PMFC. Kumusta kay amin nasa nga padadta? Babenti pa ni ulo ni Police Major Fernando Fernandez Jr. Okay, good morning. Kada kay amin nasa nga pada ditoy Barangay Lidia, iti Iliti Marcos, Ilocos Norte. Okay, dito ati kung daway intay meten kay numan iti biyang ti First Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company. Intimet makainuman ti Senior Platon PNCO. Gagayem ken kabsat ni Police Chief Master Sergeant Lino M. Ancheta. Gagayem ken Yu Ancheta kung nakmanket di. Babenmet ti panidoolo ni Police Major Jomar Andres. Umuna ti amin sir, tayman pangablaaw mo kadi sa amin nga agdingdingeg ken agbuybuya ti programa tayo iti intermenteng probinsya ken kasameten iti Ballasio taw. Naimbag nga bigat tayo sir o panggal daw. Atin bag alda moment kasama ang lando. But sakmayman pa iti amin on behalf of our First Commander Police Major Jomar Andres, I'm here to represent First PMFC. Kan kablawak man ti buong nga radyo ti RDN, DCRL, radyo Ronda Batak. Kan digiti agdengdengeg kag buybuya. Kang rondan na iti umili iti First PMFC. Nembag aldaw tayo apo. Yes sir. Okay sir, amo tayo ti dating aldaw ket piyesta dagiti minatay ko na tayo iti first district ket kadwanan na Nobyembre 1 iti panang celebrar ti piyesta dagiti minatay data dito second district ket kasta ko ti syudad ti Batak 2 ti panang celebrar da kenda dumapay nga ili iti second district. So anamit tata iti partisipasyon iti first PMFC sir kada toy pesta dagiti minatay sir. Actually nandun na yung mga tauhan namin sa sementeryo, lalo doon sa Bacara, Lawag City, Pidig and Pasukin na police presence sila doon. Tapos meron din kaming trupa na nagpapatrolya and visitation at business establishment
government facilities and transportation areas. Meron ding TMRU, yung Tactical Motorcycle Riding Unit, patrolling in cemeteries and places of convergence sa lahat ng aming area of responsibility. At saka bukod pa doon, may mga protect boxes din kami. Every day, 24 hours a day, nag-duty yung mga tao namin dyan sa Rizal Street, Petrogas, Buyon, Bakaran, Lubnak, Bintar, Tarrag, Pagudpod, Tunoton, Pidig, Davila, Pasukin. Meron din kaming platoon base dyan sa 3rd platoon ng Barangay Davila, Pasukin. 2nd platoon din doon sa Barangay Tarrag, Pidig. Yun, sir. Yes, sir. Okay, sir, so kadagiti dinakamat yu tata, sir, ada digitay naka-deploy nga kakadwa tayo, especially ti syudad Tilawag ket iso ti pakasarakan ti Kalawaan ken kaadwan iti Kampusan tuna, sir. Yes, sir, nandun sila. So mano digitay sir, digitay na-deployment nga tauhan tayo iti Lawag City, sir. One team yung nandun sa Lawag City, sir. So 7 to 8 personnel. Yeah. Ti na-deploy iti syudad ti Lawag. Kada kitay dumapay nga ili, sir. So sabali pa digitay teammate nga DJ, sir. Ganon din kasamang lando doon sa mga bayan na pinuntahan yung mga binanggit ko kanina. One team din yung mga nandun na tauhan namin. So kada ito lang aldaw, sir. Ngayon lang araw o bukas pa? Hanggang bukas ito. Hanggang bukas. So kumusta naman po yung pag-i-implement po natin sa Likurban po? Yung Likurban naman, nung pinag-implement ng mga tao namin doon, hanggang ngayon wala pa naman reported na nakainom. Wala pang nasita? Wala pang nasita. Yung mga matutulis na bagay, sir, wala pang nakonpiska naman? As of now, wala pang reported kasamang lando. Kasi alam naman nila before ondas, alam naman nila na bawal yung mga nabanggit na gadget na bawal na ipasok. Yes, sir. So, sa ngayon, especially doon sa Barangay 1 Lawag, Barangay 1 Lawag, may mga nakadeploy na. At hindi lang yung mga personal lang PNP Lawag, yung first PMFC, yung mga different false multiplier, ando na, sir. Yes, kasama ko lang. Okay. Sir, maraming ipinagbabawal na ipasok sa loob ng sementeryo. So, paano po natin masisiguro na wala pong maipasok na mga kontrabando po, lalong-lalo na yung mga matutulis na bagay? Meron naman sa entrance, may entrance at saka exit naman kasi yan. At saka yung entrance, papasok yung mga papunta sa cemetery yun. Bago ka papasok, i-check ka muna. I-pre-press, titignan yung mga laman ng bag kung may bag ka para makita yung mga pointed or mga liquor. Yes, sir. Yes, sir. Isa pang katanungan po, sir. Base po sa yung opisina ay parang may surrendered communist terrorist group po tayo, sir? Meron. Yes, sir. Sir, paano po sumuko itong dating CTG member? Sumuko ito noon kasamang lando noong mayroon kaming programa na yung mga member ng CTG ay pinapasok namin at mayroon kaming binibigay na parang reward nila. Kaya noong October 21 may sumuko na isang lalaki, 67 years old, married and a farmer. Yes, sir. Okay, kahit hindi na natin banggitin kung taga saan siya. So, paano po na-convince po, sir, na babalik sa pamahalaan po? Meron kasi kaming programa na talagang pupunta kami sa mga parpang places na nagle-lecture kung ano ang mga magaganda na sinasabihan namin mga sibilyan na hindi sila pumunta sa kaliwang grupo. Kaya pupunta kami doon para maging kaibigan namin sila. Nagpapatayo kami ng mga, halimbawa yung storage facility, inaalok namin sa kanila, tapos nagbibigay kami ng mga pagkain, mga food packs. Kasi pa nga ayaw kanya, datapon
na pintas gamit agyan iti baba so nga surrender no kanta kasi narigat ti biag jabantay. Yes sir. Okay, so iti panakisar-sari tayo kanya na sir. Kasanot kabayag na kanumet nga naggigyan iti kabanbantayan sir detoy kabsat tatang agtawan ti iniapulo ket pito nga nakapanunot nga nagsubli iti salinong ti gobyerno tayo. Duang katawan iso ng membro iti CTG kasama ng lando. Nga ti pagkikikutan da Bintar Karasi. Nga ti grupo ni Kajumar iti Dumalneg Ilocos Norte. So haan na nga naibaga sir. Amo kan istorya na duang katawan nagsubli iti salinong ti gobyerno ta na makita na nga rod ti rigat da iti kabanbantayan. So asin no kano tinang allokoy kanya na sir nang convince kanya nang sumurot kaleta nga grupo sir. Based sa intel report kasi may intel naman kami sa kampanya namin si Kajumar. Yes sir. Adan sa pay digitay ko sir, digitay asay je bagina nga in suko na nagsubli ko na tayo. Dan sa pay digitay kasla armas ko na tayo nga in suko na sir. Adda kasama ko lando. Adda in suko na nga rusty nga shotgun. Okay, may sa nga unit ti 12 gauge shotgun. When sir can napay dito na Okay. Yes sir. So digitay met na kaano pay gayam nga nagsubli ti salinong ti gobyerno tayo sir? Idi October 21. Idi October 21 October so nabiit pay. Oo, so agduang alawas to pay laeng. So nagsubli ti lugar da sir wano adapel iti kustudyar tayo. Ada J lugardan na po. Ada J lugardan. Yes sir. So anamet digitay in pa ay tatang tulong met iti opisina tayo wano iti gobyerno tayo sir kanya na. At in pa may kasamang lando katay bilang pangayayo kanya na inikan mi iti may sang kasakong bagas assorted groceries cash assistance nga agdagop iti 5,000 pesos kasama. So agpatinggala ka dayon sir. Deti pakpakaw na lang detoy when adan tumanin ti maited sir. Adan tumanin kasamang lando. Yes sir. Okay, so awan kasano ti kwa sir, adda ka di pa digitay kasla kakadwa namet di jay nga digitay kayat namet iti agsubli base iti panakisar-sari tayo kanya na sir. Adda kanto pala yung kasamang lando base sa intel namin kaya hinihikayat nila na susuko pero hinintay pa natin baka may susuko ulit. Alalaan lang dyan napintas nga gundaway. Sa tanto sumuko iti salinong iti gobyerno tayo. Okay? Malaksid ka dito sir ket adan iso na lang ka di sir adan sa deti imun unapay eta deti basic iti listahan ti opisina yo idi 21 adan sa ti idi 20 ano detoy? Ano detoy bali okay. Sige. When adda detoy nagisuko ti kwa voluntaryo nga nagisuko ti unlicensed caliber 45 ken 5 nga live ammunition. Detoy ket taga Pasukin Ilocos Norte sir. Yes, kasama. Okay. So kasano met titipan nakaalukoy na dito sir? Dito yung nag-sukot ti Los Firearms. Babayan kin di team leader nga nakabase di dyan nga kadwa mi Apo Lando. Mapandawit ngayon no ka house to house nga pasya-pasyar. Tapos ibagbaga damit nga no ada digitay those firearm may metlaingin nga isuko dangem data matiliwan da kasi no ma-apply da iti SW na dagdag sen iti consequences nga may kaso kanya da. Iso nga white ka data ada nagisuko nga napan JNT team leader JNT Davila. Okay, dito yung nang-isuko sir kukuha na nga mismo detoy. Wenno adati kasla nang ibaon ko makanya nang isuko na langin wenno iso na mismo. Ti akin ko kada jay tao. Iso mismo. Ngem ana dati sir dating adati lisensya na, adati paltog ngem gaputa
hanan nga interesado rason nga in sukunan sir. Dati ka talaga awan di lisensya. Awan lisensya na talaga. So napanunod na talaga nga isukon ngem data nung ma-apply des WCDGT kinabuting na isukon na lang. Okay. Di kita nga kumusta man nga di kita yan na dumaduma nga PCR activities tayo sir. Ang PCR activities namin ay marami din ka Lando itong libreng sakay to local communities, especially student, conducted ng second platoon personnel during mobile patrolling operations yan. At saka installation of police application. Mobile app yan, Kalando, yung i-install mo yung police app para ma-access mo yung mga police services and information about the peace and order situation in Ilocos Norte. Meron pa kaming Retold Community Support Program, yung sinasabi RCSP doon sa Barangay Payak Bangi under punong Barangay Michael Salutal. At ang nagbibigay kami doon ng mga food packs, personal items, gaya hygiene kits, sanitizers, alcohol, etc. Mayroon pa kami, nakakandak pa kami ng mga lectures an anti-criminality program of the PNP about drug awareness and gender development. At doon sa Isik Bintar, mayroon din kaming under construction, ongoing na ngayon doon sa Imalawa Tribe, yung storage facility. Yun po ang mga activities namin. At saka mayroon pang recent activities ng PCR. Itong Biggest Loser Challenge ng First PMFC Initiative, obese and overweight were given 60 days to lose weight. May mga nananalo nabibigyan din ng incentive. Dati pa nagpakutong no ka dati sir. When apay dita ko sir, dita departamento ado di kita personal ka diti first PMFC nga nalukluk meg. Adda kasama ko lang doon nalulukmeg talaga sobramit. And so napitas dapat dati incentive da nga maipay kada diti agbaling nga top 3. Yes, kasama ko. So ano namin di kita incentives nga maited kanyada sir. Kas lang kumano first, second and third, first kasamang landoy kan na iti mang 3,000, the second 2,000, tapos yung third 1,000, parang ganun. Mayan man ta dapay gayem ta kasla tandanda rewards ng agpakutong. Alaket wen sir. Okay, aside ka digiti di nakamat si sir ana pa digiti daduma pa yung activity tayo sir tada sa dati ride for a cause yung recent activities pa namin meron kaming ride for a cause katatapos lang yan para sa Imalawa Tribe kasi yan, kaya to support yung Imalawa Tribe in Sitio Dasar at Barangay Isik-Isik Bintar, Ilocos Norte para malawag to patapat. Yun yung ride for a cause namin. At saka yung participation namin during bloodletting, yung doon sa yung project ninyo sa RPMDCRL dito sa Baay. Yes sir, yung darak isagot ko. Okay, yung blood donation drive. Mano di kita yung nag-donor sir, gang man nagapot ti First PMFC? Dua da. So successfully donors da. Handamit lang nga detay na deny. Kasi adda digiti kakadoy sir nga ngimato ti blood pressure na kurang ti turog na sir. Alakit thank you very much sir ta adagayam digitay in patologyo para kadetay kalkalpas mi nga bloodletting mi idi 29. So sir detoy ride for a cause so manumet tinalikom yo detoy sir ta malagi po gayam idi adda tina-interview manin nga kadwayo iti last month nga dito kita open for everybody. So dito pundo nga malikom maukon ko natay kat para ka dito panlaki patakder dito Imalawa Tribe ijay Isik Bintar. So manumet dito kwa sir dito naukon nga pundo sir. Adati knowledge sir no manumet dito naukon yo na napagtitipon.
Actually, kasamang Lando, hindi pa namin alam kung mano iti na okunda, pero Yung mga ti participante, sir. Participants no PNP member 300 ti kuana. 300 tapos no civilian 500. Apay nanginginat saya kasi civilian sir nalalaka ko mati ay nanginginat ko mati PNP. 500. 500. Padadamat lang. Alawan. Okay. Yes sir, okay, di kita kay kasalod so iti kabibiyangan nyo sir, no? Di kita mainayon nyo, kada kita napagsaritaan tayo, especially kada ito 2 days celebration ti All Saints and All Souls Day sir. Adda pa'y kasamang Lando. Kahit kuman nga ibaga apo nga adda pa'y upcoming activities mi run for a cause on the first week of December 2025, part of ongoing construction of Imalawa Tribe. May 3K, may 5K, and 10K. No kaya ito sumali, kontakin nyo lang ti First PMFC, isama na kayo. Kaya meron pa kayong prophecy firing on November 29 and 30. Pero sa mga First PMFC lang yan to develop the marksmanship skills, gun handling, and the personal readiness of troops. Kan may ayun na venue na dito sir. Dito isa yung dito fanag firing. Marcos combat shooter. Dito Balakad Lawag City. Ti suba ko na dadaytang amin Balakad deta partes ti Lawag pala deta ngem irwang amin ti tatnao ket suba ko na dadaytang ngem Balakad deta partes ti Lawag deta. Alaket dito ko sir, dito angayin yung first week ti December, dito run for a cause. So open for everybody. Open. So manumet digitay kasla registration to sir. 500 na naman siguro ito. 250 to 500. So dito maliko man na pundo para kada ito panakaipatuloy dito Imalawa Tribe. Yes, sir. So talaga nga da kayo ti mangi provide ti magastos dito sir. When kasama ko lang doon. So kasanot kalawa na ngamin dito sir. Narugyan ka din. Narugyanan. Ada pa lang kami kurang na mga 6x6 siguro yan. Para kadigitay kakabsat nga eyepiece. Okay. Okay, yes, sir. Any message kadigitay iso amin nga agdingdingeg ken viewers tayo? In relation ko datoy Ligtas Ondas 2025. Nang nangruna ko digitay kadwami nga na-deploy iti personal iti First PMFC always respect human rights. Yun lang. Okay. Alawen kagayam kabsat detaro den ti pangipatinggan tayo ni ti panagininwan tayo kini Police Chief Master Sergeant Lino U. Ancheta ti Senior Platon ti PNCO Senior Platon PNCO ti First Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company babenti pa ni Doolo ni Police Major Jomar Andres. Once again, thank you very much sir. Thank you kasama ko lang. Okay. Agsubli tayo ito kalpasan kadig sa mga pamalagip manipod ti Technical Studio. Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis Asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis Asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti daytoy programa. Pulis Asintado. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 12. May sakit ka ba katulad ng cancer, hypertension, mataas na uric acid,
diabetes, sakit sa puso at marami pang iba. Ngunit wala kang perang pampagamot? Subukan na ang iCure Capsule 750mg. Ito ay may mga sangkap na tutulong sa iyo na gumaling sa karamdaman tulad ng mangosteen, makabuhay, Q10, noni, ashitaba, moringa, at iba pa. Sa halagang 12 pesos lang per capsule, hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating po mga masusugid na tagapakinig na naabot po ng ating tinig sa umagang ito. Ang ating po nga pag-uusapan na sakit ngayon ay itong anemia. Itong anemia ay madalas po itong tinatanong sa atin at madalas din nating itong naririnig. So hindi natin alam kung ano bang mga dahilan. Direct to the point tayo mga suking tagapakinig dahil ang ating oras ay napaka bilis at iksi lamang, no? Ano ba ang anemia? No, tandaan natin, ito po ay pagbaba ng ability ng oxygen sa ating tissue. At ano ba ang mga dahilan? Isa po itong production ng ating bone marrow o paggamit natin ng mga vitamina at minerals na hindi po naaangkop sa ating katawan. Pwede pong na magkaroon tayo ng anemia. So ano ba ang mga sintomas nito? Yan, panghihina, pagbaba po ng ating timbang, tayo po ay nahihilo, madalas na sumasakit ang ulo, hindi nakakatulog sa gabi, at tayo po ay nagkakaroon ng cold, no? Sensitivity, pwede rin po yan, no? Palpitation. So marami pong pwedeng maging dahilan o common na ating pong nararamdaman. Ano bang vitamina na kailangan natin para masolusyonan natin ito? So kailangan po natin maraming mga vitamina, katulad po ng mga phytonutrients, vitamin K, iron, no? Yan po ang isa sa napakahalaga para po masolusyonan ang sakit na anemia. Yan, marami po mga halamang gamot na pwede po nating makain o pwede po nating makita lamang sa ating paligid. Yan, ituturo po natin yan mamaya-maya, no? So kailangan natin po ay iron sa ating katawan at iiwasan po natin ang paggamit ng suka, paggamit po natin ng cellphone ng sobrang tagal. Beyond 7 PM dapat po nakatulog na kayo. 3 hours before midnight, dapat po mahimbing na inyong pagtulog. So, para po masolusyonan natin yan. At marami pong mga pagkain na dapat iwasan ninyo o tanggalin po ninyo sa inyong dieta, tulad po ng sobrang taas na mga uric acid, powderized juice, chocolate, ice cream, mga cakes and candies, iiwasan po ninyo yan. Pati po yung mga matataas sa uric acid na mga pagkain, no? Mga nakadilata, yun po ay aalisin natin. So ayon po sa pag-aaral ng Philippine Council of Health and Research Development dito po sa Pilipinas, na napatunayan nila ang paggamit po natin ng ashitaba at makabuhay ay makakatulong po para po pataasin ang iron ng ating katawan at para po i-promote ang hormone na pinisikrete ng ating pineal gland, na which is itong melatonin, mga serotonin na yan, para po mawala yung mga stress. Kahit gaano pa kabigat yung mga problema sa ating buhay, ay madali mo lang yung masusolusyonan. Hindi ka mai-stress agad-agad pag mataas yung melatonin content ng iyong katawan. Kaya pinopromote po ito. Alam nyo ba itong ating mga binanggit, yung ashitaba, makabuhay, ay meron yan sa ating iCure capsule, no? Na isa po sa pinormulate natin para po makatulong sa ating mga kababayan. Uminom lang po kayo ng iCure capsule 750mg, no? Mabibili ninyo yan sa ating po mga suking pharmacy. At pwede rin po ninyo yan bilhin through online. Kung meron kayong Shopee, pwede po kayong bumili. Yan, door to door, darating yan sa inyo. Yan. At sa karagdagang katanungan, pwede kayong mag-text sa atin 092647-18807 at live po natin yan babasahin ang inyong mga katanungan, no? Meron din tayong mga produkto na iCure 18-in-1 coffee, no? Sa mga taong pong takot na tumaas ang sugar, takot na tumaas ang uric acid, yung iCure 18-in-1 coffee natin at yung iCure 12-in-1 coffee ay pwede po ninyong gamitin yan. Ito po si Dr. Ingito na nagsasabing, tell me what you eat and I tell you who you are.
iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Polis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangigam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito programa. Pulis asintado! Pero tuloy-tuloy ti programa tayo, Pulis asintado. At datero din iti sabali pa at 30 minutos ti programa tayo. Gagayem ken kabsat. Keta syempre, ti pelang ti anak ken gayem yo. Timonyo ti dati programa ni Ronald Domingo. Ken kasametan ni ti Biang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Ken kasametan itinagan ti Ilocos Norte Police Provincial Office, babenti pa ni Doolo ni Police Police Colonel Jomar Labiano. Gagayem ken kakabsat, mararamat dagiti pasilidades tayo. Iti estasyon tayo tapni kasakit maiwaragawag, may pakamoy ti publiko, dagiti plans and programs, accomplishment activities, dagiti nagdudumang estasyon ti pulisya iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Beno, kalpasan iti Biang ti first PMFC kagayem kinabsat intay meten iti biang ti PNP Dumalneg Ilocos Norte intay makainuman ni Police Captain John Medina Bayapon Pats agasipod ta adukano di kumikom da ijay Dumalneg iti agdama at nangarod ket kaaldawan ti pesta dagiti minatay. Umuna ti amin sir, teman pangablao mo kadu sa amin nga agdingdingeg ken agbuybuya ti programa tayo especially kadagiti kalugaran tayo dita Adams, dita Dumalneg sir. Sir, nambag na pangaldaw tayo amin nang rona deti amin agdingdingeg iti programa tayong Pulis asintado sir. Okay, yes sir. Okay, sir, kumusta met ti nagmalem nagpatnag iti ili tayong Dumalneg sir? Generally peaceful met iti nagpatnag tayo iti ili nga Dumalneg sir. Endrogi tayo meten iti iti pinagbantay ka digiti cementerio tayo tapnon na tikas tapet mapreventaran tayo iti anyaman nga madi nga mapasabak sir. Yes sir. Okay, sir, kumusta ti weather condition di tagayam Dumalneg iti agdama? As of now sir, agtutudo dito ta sir. Ay agtutudo dita. Ore no gagangay dayti tudo na sir wenno napigsat tudo dita. Ada dete pinagsapsot nang ada dete napigsa tudo na tatta sir. Ay di kat sano haan nga dete makontento kun natay latan di kitay kakailyan tayo nga mapan sumarungkar kadagiti minatay da tatta sir. Ren sir, mapan nga kasi sir kasi sa balimit nga minti ko ada tatta dati todo na gati sa handa nga may tenek iti pinagbisita da iti cementerio sir. Okay. So iti obserbasyon nyo sir nanipod pa idikalman ken papantat ta. Kumusta digitay kakailyan tayon nga mapan sumarong kar digitay minatay da ngamin sir? Dami digitay pagbabasit nga may bumisita ka digitay iti cementerio sir. Pabatit-batit laing ka sipod na deti agda mga pinagtutudo na sir. So ada sumangpet ada nagtiti agawid no ko sir.
handa nga agbayag kas jay sir. Sir, pagbiit na lang, sir. Nangak sa ito'y lawag nga talagang bantayan da, digitay minatay dang imbitakit, basta umay dalang tumugkelan, ti kandela, maipaayan ti sabsabongin, kas jay sir, agawid danukan. Wen, sir, basta na bisita dalagin din na pagkilan, dangyan na ito, dati sabsabongin, pero damit mga manong minuto sa danto malawan, sir. Okay. So, itibiyang TPNP lang, sir. Gapuan ta dita dumalneg ko na tayo hanga kas kadigitay sabsabaling kampusan to dito'y probinsya tayo nga ado digitay na itabon kinalawat ti kampusan to da. So, dita dumalneg, sir, kumusta met kadigitay digitay ayan digitay minatay na adda pala digitay agdaldalos wenno inantisiparan dan sir. Bale di kalman ti digitay tao sir nga may agdalos ka digitay pagpansyunda kastaw nga tapta digitay laing purely nga may bumisita ken adda sa magmamanong agdapo iti sa baling lugar, sir, tapnon no kastagot may damit bisitahin digitay relatives na diti cemetery ti Dumalneg, sir. Okay, sir, itatangal daw nga talaga ti celebration ti piyesta dagiti minatay dita Dumalneg, sir, wenno into no bigat. Tatta lang, sir, November 1 lang ti katayo, sir, as of so nabigat, pantayan tayo talata, sir, tapos natin sa sadangan palaing dati may agbisita at least ada palaing ti police tayo nga day, sir. So bali 2 days dati met pa nagbantayo tayo dito, sir. Yes, sir. So manong diso ka diti sementeryo tayo met dita Dumalneg, sir? Bali dito Dumalneg, sir, adan palaing iti may isang public cemetery, sir. So laing, sir. May salaing. Okay. So aside ka tata ka dito'y trabaho tayo dito'y mangipaay ti Linak Ornos Kental na iti kampusan to tayo. Ano pwede kita'y aktibidad tayo dito tata, sir? Ita Dumalneg. Bale dito, sir, pwede kita ko dito auditorium tayo. Ito dito may sa bambantayan tayo, sir. Dito umbing trick or treat ko na dahil so impayan tayo matiti natanay nga seguridad dito umbing. Ken kastamet nga hantelat tamet nga linipatan digiti yan iti tourist spot tayo ta mostly digiti mapambumisita laro sa baling nagdapat sa baling barangay ay ili ket mapandamet ag diretso iti tourist spot tayo nga matarakan di arawosan Isidro, sir. Okay, sir, dito maangay tatanga detay trick or treat ano deti, sir, programa ti munisipyo detoy? Programa ti munisipyo, sir. Kaano ti panakaisengkat na deta, sir? Into no malem? Into no malem, sir. Ang irogida DJ programa na iti deti 1:30, sir. Okay, so programa iti munisipyo detoy trick or treat detay pangliwliwa kadigitay ubing kuna tayo man. Okay, apay dita, sir, oray piyesta dagiti minatay kuna tayo adulat ta dagitay turista nga may pumaspasyar. Awen, sir, aglalo digiti yung may bimisita dito sa cemetery tayo nga nagdapoy sa baling lugar, sir, idiretso damet iti mapampumasyar aro na kwanser tayo da papangan na sanggot ag may merienda da jay na kwanser. Oray agtudtodo adulat ta digitay umay dita Dumalneg, sir. Wen, sir. Alaket oray no safety met lang kada iti lugar, sir, nga pagtitipunan ti tattao taamangan ket dino ihantay met idawdawat adda digitay agdidigos adda digitay maylawan nga malmes. Bale patayo met digitay personnel tayo, sir, together with the DRRMO tayo sa kuana naka-ready digitay any response tayo may panggip PJ cemetery ken kastamet PJ tourist spot tayo, sir. So sigurado kada ito'y umadani nga Paskwa ken umadani nga baro atawan ada dumane digitay turista nga may dita Dumalneg, sir. Deta ti intento man sumaro na itagtagan sir ta
dati ko na da irogidan tuman dati pinangiplaster da dati Christmas village tayo sir. Mga Christmas village. Ana dito sir, adami di kita sayangkat na di kita dekorasyon kada kita kangronaan nga lugar dita dumalnig sir kasjay. Bale ti may pangidiswanan da kada kita kada barangay nga dati Christmas village sir ito plaza sir iso ti pangikabilan da kada kita dekorasyon danto sir. Christmas village. So ano dito sir, adami ti kasla pasalip na? Well sir, kasi dito paglalabanan si opat na barangay sir, kinapintasan kasi dito kung panada Christmas Tribal Village sa 2025 gunada sir. Christmas Tribal Village. So, tinawin-tawin dito nga isa-isa angkat ti Dumalneg? Tinawin-tawin sir nga Brian dito ito nga isumanti sumaro na may tagsaganakan tayo sir. When sir, lakit dilamamin ano deta kung tayo talagang umasideg iti Paskwa ken detoy barong tawen ken sigurado ado digitay turista nga agturong iti lugar tayo. Okay sir, iti sa bali nga bangir nga nakasaludsoden iti kabibiyangan nyo. Kumusta meton dati tultuloy nga kampanya tayo iti maipawil nga druga. At kada iti nga lawas ket adaman ni digitay operasyon kada iti sabsabali nga ili dito'y probinsya tayo sir. Yes sir. Continuous lang namin iti monitoring tayo kada digitay sumsumarit nga naglako ken kastamet na digitay agos osar sir. Pagnon natin kastagan mapreventaran tayo digitay gapo iti sabali nga ili na may agilako diti onig diti Dumalneg sir. Di ba dahil ikaw diyang operasyon tayo dita kaya't taga-banggin sa dahil di natiliwan idikwa sir? Sir, residente ito na iti Dumalneg Metlaeng. Dumalneg Metlaeng. So dahil dyan ti kaudyanin nga na operasyonan tayo? Yes sir, yes sir. Ano nga bulan idikwan sir? April sir. April, nabayagan. Nabayagan. Alakit sapay awan di kitay makapanunot nga agaramid iti kastoy. Ano dito idikwan sir? Drug surrender tayo detoy? Yes sir, may isang babaeng drug surrender tayo sir. Then iti ko tayo iti intelligence tayo. Sinubyanan na dating aramid na sir sa betiket natiliman dati way back 2021 sir. Yung sinubyanan na ito dating aramidan. So, napiliwan tayo maroon through back operation, sir. Dati nga rod ko, sir. Dati pa nagkuryente. Dito illegal fishing. Kamustan dita ili tayong Dumalneg. Especially ket ada di natiliwan tayo idi ko, sir. Awan ada di biktima ti panakapasabog. Yes, sir. Continuous lang namin monitoring tayo kanyada, sir. Ken kastamet nga umalalati tayo tamag na. Okay, guri kay ket medyo na putol dahil linya tayo kini apo Police Captain John Medina gagayem ken kakabsat sa intay balbaliwan nga tawagan tap ni kasta ket may tultuloy tayo ang makainuman iso na hello. Okay, guri ka medyo agsabsabat sa deti tawag mi apo nga kakailyan mga karonda. Nitulo din ti oras tayon 20 minutos kalpasan ti oras ti alas 12. Okay? Intay itultuloy nga kainuman ni Apo Hepe ni Captain Medina. Okay, sir, itultuloy tayo. Iti agsarsarita iti programa tayo. Yes, sir. Okay, sir, yes sir, dati agtultuloy nga kampanya tayo iti illegal fishing. When sir, DJ kampanya tayo iti illegal fishing ket agtultuloy lang tayo iti iti pinag-monitoring kastamet nga agtang-conduct tayo iti info dissemination kadi iti bumarangay tapnon tukas kaget tulungan da kami na da makita da nga pa i-report da kanyami tapnon na tukas kaget bakso ng tinga dagos sir. Kumusta nga minen sir dahil di biktima iti dinamita although dito kat taga Adam sir dahil di nagbaling nga biktima. Yes sir, bale ti ko kayon tayo kanyadan sir, nakagather tayo nagbigay dadto mga evidences tayo kanyadan isang atigas takit ananayan mi pa si mas natip-tip kaya nga ebidensya tapos nakastagit may kuwatay DJ
nakaipila da digiti kaso dan sir. Kumusta nga min, di nagbalin nga biktiman, sir? DJ sir, ti kuada, di medical legal da, ket so dagat naputulan ti Ramay DJ Mesa, naputulan ti Ima DJ Mesa, ken kastamit nga na bulag DJ sa gisa nga matada sir. Digiti do nga personalidad na nagbulag da nagpada, sir? Nagbulag DJ sa gisa nga matada, ay, sa sir. gisa da nga mata, wen gayem duwa gayem ti biktima idi ko. So nakawardanet lang iti ospitalin, sir? Ayan sir, dada J. Adamsen sir, isang alapanda kinita idi, isang insabay damit yan inala ti other details when na data, tapos na natin kasagot makuhan tayo di dito ng upila tayo iti kaso ganyada sir. Alakit, sapay ko mata, dahito iti pag-men-naan, weno pagpanpanutan, di kitay kastoy ti aramid na, sir, ta kitaim kadlaing ti bunga iti haan nga napintas nga aramid na alakit nangarket isumet ti gasat da nagbulag da gayem ti saggay nga matada ken naputulan pa ti Ramay da. Naputulan ti Ramay da ngagpada, sir, dagitoy duwa nga biktima idi. Ramay DJ Mesa sir ken Ima DJ Mesa sir. Apo da talaga nga naikat diyan namin pinsan nga Ima na. Wen sir. Talagang grabe iti nakapayanda. Okay, may isa ka na kitay mauding inaksaludsoden iti kabibiyangan nyo, sir. Dahito'y agtultulimet nga kampanya tayo. When dati panagpukan ni Tita Ricayo, awamet lang ti mararamid dita. Bale, yati ti Mesa nga mamonitorin tayo, sir, together with DJ DNR tayo, naka-base ito Bangi, sir. Joint kami, operation kami, tapos nakastagit, makita tayo na kita illegal laging dito area tayo, sir. Iti panagbali nyo kas hepe iti dumalneg, ada ka di kitay kas natiltiliwan tayo, sir? Awamet pa iti natiliwan tayo nga person, sir, nga sipo di contact, sir. Ada nakuha di kita makita tayo nga abandon lag, sir. So, aramidan tayo na iti report na together with Penro based di Bangi, sir. Tapos labas tagad na inventory naglain di kita na-recover ko ng abandoned lag, sir. Okay. Apo Hepe, thank you very much. Detinted mo nga oras dito'y programa tayo. Adali kita'y mainayo mo, kadi kita'y napagsalitaan tayo nang nangro na iti dito'y kaldawan iti piyesta dagiti minatay, sir. Amin nga umay balak na ti umay agpasyar diti Dumalneg ket ipaspasigurado ti kapulisan iti Dumalneg Municipal Police Station nga iti Dumalneg ket safe kayo. Vigilain, sir, na naimbag na aldaw tayo ang job. Okay, thank you very much, Met, sir. Detarod gagayong absat ni Police Captain Junjun Medina, ti hepe ti PNP Dumalneg, Ilocos Norte. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan kadagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police asintado. Manggigan tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Police asintado! Pero gagayam kabsat kasama ng break tayo. Okay, hintay man i-acknowledge dagiti manarimaan ti panagbuy-buya na kadigitoy nga gundaway. Okay, kablawan tay man ni Sir Jomar Clauna Madriaga. Kasama tan kani Mang Reynald Malikad, ni Pen Saniti, ni Jay Nashin Tawataw, ni Sir Brian Paul Castaneda Tamag, ni Sir John Mark,
Kasameten ni Ma'am Giselle Ann, ni Ma'am Kathleen Casimiro Alwag. Kasameten ti Ilocos Norte 2nd PMFC officials ko na toy. Okay, thank you very much. Kadagiti so amin nga buybuya itatang kanito dito yung programa to yung Police Asintado. Okay, kuna na pa ditoy. Okay. Watching from 2nd PMFC kuna ni Ma'am Shenny D. Watching from 2nd IN PMFC, sir. Kuna na to ni Ma'am Giselle Ann, ni Kathleen Casimiro Alwag. Ma'am sir, watching from 2nd IN PMFC, God bless PNP. Kuna na pa ditoy. Ni Ma'am Princess Pagala, watching from 2nd PMFC, sir. Kuna na pa ditoy. Kasameten, watching from 2nd IN PMFC, Ma'am sir, God bless PNP. Kuna natin ni Ma'am Giselle Ann. Kasameten, kuna pa ni Ma'am Giselle Ann. Watching from 2nd PMFC, Ma'am sir, God bless PNP. Kuna na pa ditoy. Ni Sir John Mark. Okay, ni Sir John Mark. Okay, thank you. Kasameten ti Ilocos Norte PMFC, watching from 2nd PMFC. Ma'am sir, God bless PNP ko na napay ditoy. Ni Sir Brian Paul Castaneda Tamag, watching from 2nd IN PMFC, sir ko na natoy. Thank you. Ni Ma'am Prisley Soriano, Ma'am sir, watching from 2nd IN PMFC, God bless PNP ko na napay ditoy. Kasameten ni Ma'am Kent Tyler, watching from 2nd PMFC, Ma'am sir, God bless PNP ko na napay ditoy. Kasameten ni Ma'am Pen Saniti, watching from 2nd PMFC, God bless PNP ko na namit ditoy. Okay, thank you very much. Kari sa amin nga viewers tayo, iti daytoy nga gundaway. Beno, aga sublinto ti programa tayo, kalpasan kadagiti sumagmamanong pamalagip, manipod palaing iti technical studio tayo. Police Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police Asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police Asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti daytoy programa. Police Asintado! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:30. Oras hatid sa inyo ng IQ Mana 32-in-1 Herbal Coffee para luminis ang iyong balat at lumakas ang iyong kasukasuhan dahil may glutathione at collagen. IQ Mana Coffee 32-in-1. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Agbirbiro kay kadi itinalaka ken napintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minatayo. No kas tagagayem ken kabsat saanin nga agpangadwa ken saanin nga mapan iti sabali agsipud ta adda ditoyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesus sa Memorial Home. Ken di kay tupulos agbabawi iti serbisyo na. Ti Jesus sa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaayna kada kayo. Ti Jesus sa Memorial Home ket 24 nga oras ang nakalukat. Masarakan ti Jesus sa Memorial Home iti dayain na mismo ti Ricarte Park, Barangay Ricarte iti syudad ti Batak. Kinapintas nga damag kayat ngipakpakamo ti Jesus sa Memorial Home ang naglokaten ti baro a branch na iti Barangay Pagdilaw, Pinili, Ilocos Norte mismo nga iti uneg ti Municipal Cemetery. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket addaan iti dua a chapel ken addaan pay iti freezer ken morgue. Akaunaan iti Pinili, Ilocos Norte ken kaunaan nga daan iti krematorium iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket imatmatunan ni retired policeman Lauselito Shell Coloma. Ti adado nga impormasyon ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos manakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesus sa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Jesus sa Memorial Home. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Gapod tayo ubingak iti nagsaksakitan iti kudil na, idinangag ko dito Doc Herbal Coffee 21 in 1, nga adan dito iti collagen ken glutathione, idyon unana sa anak amamati. Ngem gapod ituloy-tuloy ko dito, ket nakitak iti epekto na dito kudil ko. Naglighten ken ininot nga nawawan dito scar na. Gapo iti dayta, saan kon ibain dito kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs ken dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Pulis asintado! Beno, gagayam ken kabsat, dapay sumagmumano nga minutos itintay panagkakadwa panagdadanggay gagayam ken kakabsat miida dapay ti duwa nga kaming ti estasyon ti pulisya ti San Nicolas ken Dingras ngem awamet ti pakaamuda gagayam ken kabsat awan dapay. Anyway, alaket kadaytoy nabatbating sumagmumano nga minutos ang gagayam ken kabsat ti programa tayo
ket intay itultuloy iti panangi padanon latakmet kaligiti sabsabali paing informasyon. Detoy pakaseknan detoy selebrasyon ti piyesta dagiti minatay ket talagang naka heighten alert dagiti kamkaming ti nailyan nga pulisya. Apo nga kakailyan mga karonda. Ay iliti paway ket sigurado nga busy tata digitay kapulisan iti iliti paway. Okay, alawen. Tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa panagdadanggay. Alas 12:37. Dita iliti paway Ilocos Norte kastay nadakamat tayo. Busy tatali kitay kaming ti PNP para kadetoy naindaklan nga selebrasyon iti Tumba. Tumba Festival into no itataken into no bigat digiti kaming ti nailian nga pulisya dita paway. Babayan ti panidoulumet ni Police Captain Jackson Bisugayen ket no sa dino nang establisarda iti Police Assistant Desk para iti police presence ken inspection iti man private and public and private cemetery gagayem ken kakabsat. Nakaiwaras tata digitay kamkaming ti PNP dita paway tamo temeten ti Campo Santo dita paway ket damit iti dati ko 111 ti munisipyo dapat dati public cemetery dapat dati public cemetery dito'y barangay Nagbakalan iti iliti paway Ilocos Norte gagayem ken kakabsat dito'y public cemetery dito'y paset tinagbakalan ket namit digitay naitabtabon aga po iti barangay Suba dapay digitay aga po iti sabaling barangay kung natayuman apo nga kakailan na as-asideg ngamin nga pakaitabunan digitay minataymet dita paset ti barangay Nagbakalan iti iliti paway Ilocos Norte ngem ti kadakilan syempre dito'y public cemetery dito'y paset ti barangay Parato nga dapat dito'y may isang private dita dito'y ket i-111 met iti lokal a gobyerno iti iliti paway Ilocos Norte. Iti met monitor tayo iti Lawag City gagayem ken kabsat especially iti barangay 1 ket talagang ay tayo nasapang bigat adumeten digitay napan simmarungkar kadagitay minatayda sigurado into no malem aging ganat agrabrabii ko na tayo kasi sabali dita Lawag City ita paset ti barangay San Lorenzo ta dita ti nagtitipunan ti Campo Santo iti Katoliko Aglipayano tapay ti Chinese Cemetery dapay digitay digitay privado private cemetery kung tayo man gagayem ken kakabsat ken dita Lawag dami diti Campo Santo diti paset ti barangay Gabo dapay dito'y barangay ti Mangato ngem balatong detayan na niruang mamili tao deta Mangato kung nadang amin deta Campo Santo dita ngem paset ti barangay Balatong deta damit ti Campo Santo mi dito'y barangay Kalayab so mano nga disunod kadigitay Campo Santo met ti Lawag bali upat ko natay latan may ano pay agaabay digitay Campo Santo dita barangay 1 San Lorenzo dapat dito'y paset ti barangay Gabo ti paset ti barangay Kalayab ako natayuman ken dito'y paset ti barangay Mangato
Alamin ket lagan anad tayo gagayem kinabsat ken palagipanda kayo maiparit iti agitugot iti natatadem nga banag digitay mabalin nga makadangran kasameten kadigitay nasanger laglagi pa niya likurban tatawen likurban agpatingga into no alas 12 iti tenga daw into no bigat likurban ken kastameten maiparit iti patugtog iti napigsa iti uneg ti Campo Santo digiti adatay sound system na digitay sound system maiparit dagito especially dagitay panagsusugal panagbara-baraha ta idin unana ti pagpalipasan dati oras agitay patukar agpipiknik dapay ket di ay tarabaw ti pansyon agbalbalin nga family reunion ta ado digitay bakasyonista ko natin arod ado digitay aggapo iti sabaling nga probinsya agawid umayda ditoy probinsya tayo tapno lain ti kastakit bisitaen da iti digitay minatay da ko natayuman apo nga kakailian kablaon tayo man gayam ni Mami Cristeta Vallejo kumusta kay dita Kabugaw Ilocos Sur ni May Domingo Macho okay happy watching ken kastameten sino pa digitay buybuya kada tayo ni Mami Rosalinda Bumanglag kastameten ni Mami Chita Ungtobera happy watching kastameten kablante pa digitay ada ditoy barangay Bawa West iti syudad ti Batak digitay Karkaruba tayo nangro dita balay ken iti Batak into no bigat gagayam ken kabsat iti parang celebrarmet ti pesta dagiti minatay ditoy Batak November 2 gagayem ken kaabsat ditoy Batak met aket naduma-duma met nga lugar ti ayan digitay Campo Santo at ti Campo Santo ditoy barangay Bungon at dapay je barangay Bininggan at dapay ti paset ti barangay Aglipay ken barangay Tabog dati paset ti barangay Aglipay ken barangay Tabog iti Kalawaan ditoy syudad ti Batak ti Campo Santo na at dapay ti may isang private cemetery met dita gagayem ken kakabsat so ito no bigat ditoy Batak iti panang celebrarda ti pesta dagiti minatay kastamet dita ili ti Dingras Ilocos Norte ditoy San Nicolas nga ita kumadre Cristina makatumbas aket itatang aldaw iti talagang panang celebrarda iti pesta dagiti minatay gagayem ken kakabsata beno aga subli kami tumang ken engineer kalpasan lang kadagit sa magmanapamalagip manipod ti technical studio tayo Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito programa. Police asintado. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:45. Oras hatid sa inyo ng Enjoy Coffee para sa mas matamis na pagmamahalan at mas matagal na loving-loving. Uminom ng Enjoy Coffee. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Gaputin yung ubingak iti nagsaksikitan iti kudil na, idinangag ko dito Doc Herbal Coffee 21 in 1. Nga adan dito iti collagen ken glutathione. Idyon unana sa anak amamati. Ngem gaputa ituloy-tuloy ko dito ket nakitak iti epekto na dito kudil ko. Naglighten kin ininot nga nawawan dito scar na. Gapu iti dayta saan kon ibain dito kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Ang iCure 32 in 1 coffee ay may sangkap na ginkgo biloba na nakakatulong na patalasin ang ating memorya. iCure 32 in 1 coffee, mabibili sa pharmacy, Shopee at Lazada. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Gaputin yung ubingak iti nagsaksikitan iti kudil na, idinangag ko dito Doc Herbal Coffee 21 in 1. Nga adan dito iti collagen ken glutathione. Idyon unana sa anak amamati. Ngem gaputa ituloy-tuloy ko dito ket nakitak iti epekto na dito kudil ko. Naglighten kin ininot nga nawawan dito scar na. Gapu iti dayta saan kon ibain dito kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Police asintado!
Pero gagayem kayo ng kabsat, dapay nabatbati siyam nga minutos kasangwanan ti oras ti alas alauna. Ti PNP Dingras Engineer, dati pa kaamuda. Handa ka no makamakamen, deto'y programa. Agsipod ta madama ka no ti deployment dagayam. Alawela, sige. Alakit next Sunday latan, iti biyang ti PNP Dingras, madama ka no ti deployment dangamin para ka deto'y undas gagayem ken kakabsat. Anyway, kumusta kayo ta amin din dita Dingras, Ilocos Norte, dita PNP, babayan ti Panidoulo ni Police Major Norman Pentang, yung deti San Nicolas nga naka-schedule, awanti pa kaamuda, gagayem ken kakabsat. San Nicolas, awan pa kaamuda, ti San Nicolas. Ijemet iliti Badok, Ilocos Norte, deti ligtas undas 2025, segon iti biyang ti PNP Badok, kung natin di Badok, na i-deployment din, digitay kamkaming ti PNP, kadito kadigitay Campus Santuda, dita Badok, especially kadito paset ti Barangay Saud, ken Barangay Aring. Segon iti hepe, ani Police Captain Elison Pasamonte, gagayem ken kabsat, nang yuswat demeten ti visitation, inspection, kasameten halang iti kampusan to, ore pagitay nagdudumang business establishment. Amo tayo meten nga deto'y umiiral kung natin yung naganan. Deto'y likurban kung natin man gagayem ken kakabsat. Ore dita PNP Bakara, Ilocos Norte, may sakadigitay kadwan pa ngay may nagdunarmet ti dati kalkalpas nga bloodletting tayo. Dumet digitay imay nga taga PNP naganan, PNP Bakara, babenmet ti panagdaonan ni Police Captain Joseph Calderon. Thank you very much, Met. Dati panang support tayo kadati kalkalpas nga bloodletting activity tayo. Tadali kitay personnel iti biyang ti PNP Bakara ng may met nagdunar. Ore pa iti biyang ti PNP Paway, iti biyang ti PNP Curimaw, babaen ken ti panidon ni Police dati gayam tayo ni Police Captain Melvin Soriano. Kumusta kay met dita wang kanumet ti problema dita PNP Curimaw kuna ni Apo Hepe, so far so good kuna natoy. Kasameten dita iliti pasukin ita paghepyan met ni Police Major Cheryl Guzman. Damet digitay may nagdonar iti Dara. Dapat digitay taga Adams Engineer. Adapay imay nga taga Adams. Adapay imay nga taga Karasi. Karasi. Gagayem ken kakabsat. Kikita ka digitay listaan ti may nagdonar ket talagang adu digitay imay nagdonar nga gagayem tayo nga digitay ket inimbitaran tayo gagayem ken kakabsat. Adapay digitay kung tayo man nga volunteers no jak mariruket ada digiti inawis ti biyang ti PNP Bakara nga volunteers gagayem ken kabsat. Tako na ni Apo Hepe diket wenser agpledsak talagang ada ti ibaon ko kuna na idi na interview ta idi ti kada tayo programa gagayem ken kabsat ken agawi sakto pay kadigitay volunteers kuna na. So ada digitay voluntaryo met nga inawis ti biyang ti PNP Bakara. So thank you very much kadigiti iso amin nga kaming ti PNP dito'y probinsya ti Ilocos Norte nga nagipatulod kadigitay tauhanda nga may nakipagpaset kaditay bloodletting activity tayo idi 29 gagayem ken kabsat idi Miyerkules. Alaket atan tumanen ti maangay tumanen kadagiti sumarsaronong bulbulan siguro by next year tumanen detoy bloodletting activity tayo gagayem kinabsat. Adapay personnel iti biyang ti San Nicolas. Adapay ti impatulod dati San Nicolas Tilawag City. Tilawag City adapay. Ken Burgos ani detoy gayem tayo ni Apo Police Officer Darwin Macalma. Ni Apo Darwin, dati nga may interview tayo, iti programa tayo. Gagayem ken kakabsat nga taga Pinili. Ngem na yasawa met ijay Burgos, Ilocos Norte. Dapay taga Pagudpod. Dapay taga Pagudpod. Dapay Dumalneg. Nakita ni diglistan Dumalneg, dapay Banggi.
Ilocos Norte. So halos iso amin nga istasyon ti pulisya adda digitay may nagdonar gagayem ken kabsat. Alakit adaman digitay successfully donors, adamet digitay na-deny ko na tayo. Sipud ta ayat da nga agdonar damet ngem apo iti panakaalat ti blood pressure da ket high blood da. Gagayem ken kabsat hamet nga mabalin nga salinan da iti dara no alisunan da iti dara haan datay agdonar da ti dara kun natay malaengen gagayem ken kabsat madin sa dayjay no salinan tay ikanda datay nayunan da no salinan kasjay gagayem ken kakabsat mi ida. Alakit once again thank you very much kadagiti so amin nga ay may nagdonar iti dara kadetay kalkalpas nga bloodletting activity tayo ket agkikita tayo tumanin iti sumarunon tumanen nga panakaisa angkat dati bloodletting activity tayo ditoy estasyon tayo. So thank you very much sa amin kadagiti so amin nga nag digiti blood donors kun tayo man. Alawin na po nga kakailian ket dito tayo met nga ruden nga ipatingga ti programa tayo. Ayuso na iti angina numampay hanga na kompleto digit tayo naka-schedule tata busy da. Alakit maawatan tayo tanang rod ket kaldawan ti piyesta dagiti minatay. So ti PNP Dingras, lakit to next week latan sir ko nada sige. Okay, ti San Nicolas, lakit baka ta San Nicolas ket busy damit dita San Nicolas tatata ti kaldawan met ti panang sarungkar digitay kakailyan tayo kadagiti minatay da. So thank you ta ije pagudpod ket naka heightened alert damit DJ PNP pagudpod met ti panidolo ni Police Major Carlo Abing. Thank you very much kadagiti nagbalin nga guest tayo ni Police Captain Rudy James Hakalne ti Deputy Force Commander iti biyang ti 2nd PMFC ken kasameten ti panidolo ni Police Major Fernando Fernandez Jr. kasameten iti biyang ti first PMFC nakainuman tayo tatay ni Police Chief Master Sergeant Lino U. Ancheta. Iso na ti Senior Platoon PNCO ken kasameten panay daolo ni Police Major Jomar Andres. Wen adami digitay duwa nga may nagdonar nga kakadwada. Kasameten ken ni Police Captain Junjun Medina iti biyang ti PNP Dumalneg Ilocos Norte. Nakadwa ka rin nga nagserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Marca Tuliao, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan, ken kasametan itinagan ti Ilocos Norte Police Provincial Office, babaen ti painadaolo ni Police Colonel Jomar Labiano ti PNP Provincial Director tayo, kasametan iti biyang ti Picado Department. Thank you very much sa kadakay amin na sa nga padad ta. Ken syempre ito inumutoy biyang testimonyo ti dati programa mga awisting kay tumanen panagdingig kay panagbuya into no may nga Sabado ni Ronald Domingo mayat badi ti imbaga damag na imbag nga malemtay amin nga sa nga pada. Happy weekend, advance Merry Christmas, 54 days before Christmas. Bye bye, God bless everyone. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs ken dadumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado manggigan tunggal aldaw ti Sabado dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo host iti daytoy programa. Police asintado.